Another day, another story, guys. Yo, ngaze ngamuhle. Hayi Lucia. Okay, but asikho lapho. Sazonenzela nje ivlog kaLucia. Ngithi mina niwuphike ogeli bawu3, bawu2, best of bombers. Abahlukaniseki, bahlezi bendawonye ngisho athi uyathanda ukubahlukanisa bazoyenza iplan yokuba ndawonye. Bezwane ogeli. Lo geli oyedwa vele benebhade emitheke sebefunda ugrade 11. Memitha mase yaphoqa yena ukuthi asale kulowo nyaka laba sebeka matric yena seya grade 11 ayitshena ukuthi hayi izophela ifriendship awuluthi friendship ingapheli beqhubeke bemcheck beqhubeke bezekene beqhubeke nje bebe obest futhi nje abangashodi ngalutho yabo bengenabi nalokho ukuthi wena usunengane wena usunani hayi usugele ngijabula ukuthi ungaze ngaba nabangane aba rights abangilahli uthi hayi bethi bona benza umatric mina ngenza ugrade 11 uthi hayi beqeda umatric uthi lo omunye uyisiqenqe into ongayinika iphepha le-maths ngazi lifundi buyino 90%. Uthi thina nomngane wami asikhanyiselekele kahle but nathi sihlakaniphile lokho ngathini. Uthi hayi aphaseke lo usiqenqe aphase ngamalengiso asifuna ukwenza imedicine. Uthi lo munye athi nje naye ufuna ukuyevasithi uthi nje iplan kwakuyevasithi vele iplan esasuka nayo nje from siqala ukuzana uthi thina sifuna ukuya ndawonye evasithi yabo. Uthi hayi mephasa ke laba lo munye yena aphase but engaphasi kahle. Uthi hayi asugeli ke lo isiqenqe ngizonilinda mina guys wena hamba upgrade esho kulo obefunda matric mase wena join ke ngoba ufailile ngenkathi lo upgrade mina ngizothatha gap year siyakulinda ukuze wena ukwazi ukuthi nawe sihambe nawe siva se-university. Hayi usugeli ngisho uthi ayibuka kodwa bathathwa pha abangane abanje. Uthi ngeshwa nje ngalowo nyaka vele eshone lo upgradeayo kusale isiqenqe nalo. Uthi hayi masele still friendship yethu ibe solid as a rock. Uthi hayi mase mina sengiqedile ku matric wami phela ngisibengilindile ke ehamba register ngampela athathwe ke I think on one of the best schools ala ama university amakhulu ala KZN. Uthathathwe khona ugeli ayofunda lento ayifuna ukuyifunda. Uthi lapho mina ngithi ngevasithi asumanje akho umuntu evasithi la wena umithile kumele uzame ukuthola umsebenzi ukhulise lengane. Uthi ugeli ngitibila ngizama ukubheka umsebenzi. Uthi ngitibila uthe la ugeli umngane wami engalahlile ithemba kimi ezimina ezongichecka njalo mekuvaliwe ikole enza sure ukuthi uyeza uzongibona ungiphathele izinto eziright angitshena athi mngane don't give up mina nawe sisazopopa. Guys, have you ever had that one friend hleze ethi sisazopopa uthi yena umngane wakho ayile uthi hayibo engenzela yonke into enzela ngisho ingane yami usabo lo muntu lo ngisibangnekinga ngisho ngithi ngiyamxoxela ngiyazi ukuthi if it's a problem anayo indlela yokusolve uzongisolvela yona. Uthi ayingize ngibone she was more than just a friend kuye wayese like usisi. Uthi ayisizwane angihlohla athi nje wena hamba ubheke college uregister ufunde ube right osipopeni mina nawe sisazolandelana shy convoy ngeimoto zethu sivakashelana emzini yethu izugeli njalo mayade efike ngivele ngibe motivated. Uthi hayi ngempela awasithole nangempela isikole. Uthi hayibo ngifunda hayibo kuthi kusenjalo siyaxoxa njalo ama birthdays. Uthi uyena nje umuntu omningi ekuthenini ifriendship yethu ibe strong. Uthi mina ngibuye ngilekhe kancane. Uthi yena nje ula ekuthenini this friendship has to work kumele sipope ndawonye. Uthi hayi ngalendlela ukuthi mina ngibuye ngiqiniso na ukuthi ngisashizile yabo mengifonela automatically uzongibuza ukuthi khamba kanjani and ngizomtshela ukuthi khamba kanjani ndiyakwazi ukungithola mangekho right ukuthi nonamanga so angikwazi ukuthi ngiright ngingekho right so mengekho right uzoyenza iplan so ngase ngifila ngathi ngumthwalo. Uthi hayi kambe isikhathi hayibo umngane angisamtholi yabo. Usisho ngikhumbula ukuthi hayi khona ihlobo sakhe ngichatha naso. Uthi hayi ku Facebook nothi achatha naso ku Facebook. Uthi hayi ngisi-inbox ethi hayibo umngane wami ngisamboni phela ihlobo sentombazane ngazi niyayi apha phela nini. Uthi hayi ngithi hayibo umngane wami ngisamboni uthi uphi. Uthi hayi mthinte ukhona umngane wakho kade enenkinga yefoni but usenzile isim swap usuzomthola. Sawu ngijabule sibuyelana sijabule sixoxa ukuthi hayibo guys we have to meet.
uthi mina ngisahlali kwala engangihlala khona sengihlala kwenye indawo sengithola umsebenzi nami sengiyayibona ukuthi sengiyayi-afforda manje as much as ngingakabophi but sengiya-afford ukuyirentela indawo yokuhlala la engihlala khona ngiyadla ngiyathumela imali ekhaya ingane yami i-right yabo nje yonke into i-right uthi ngi-excited ufuna ukumtshaja ukuthi hayibo mngani sengiyaqala ukuyibona impilo nami yabo uthi hawu ngimtshela uthi sixoxa sibuka-ke nje yabo we are getting there uthi yena u-right uthi hayi mese-ke siplani ukuthi soke sivakashelane but then ngaleso sikhathi futhi aphinda lahleke umngane anyamalale yonke indawo angatholakali indawo uthi hayibo phinde futhi ngizame the same cousin ngimbuza ukuthi hayibo mfethu izithini manje uthi hayi ukhona ngayi inamba usenenamba entsha uthi hayi ngifuna ngithi hayibo usasithenje sohlangana usethi nje ngiyaxolisa yazi nje I'm trying to shy away from lezi zinto ze-social media nje angikho right yabo but we do have to meet and into engiphatha kabi kakhulu sengishonele uma and nje ifamily ngijikele ngisho ne-boyfriend yami ngijikele nje akekho umuntu ongithandayo so I think time away will do for mina kusho ukuthi wena mina ngizovakashela wena not ukuthi wena uzovakashela mina then mhlawumbe next time wena uzovakashela mina but this time ngicela kube mina ngizovakashela wena usugela ngibe happy nami even though ngino-rooms ngazi vele ukuthi i-visit mhlawumbe lizohlala u-7 days lihambile usivele wayithe 7 days bese yahamba uthi hayi ethi mngani ngicela ngimenzele i-wallet uthi hayi futhi ngingabi nankinga phela nami sengiyi-right nami ngangiwacela ama-e-wallet kuyena uthi ngisho ngimenzele i-wallet uthathe okay uzofika Monday uthi hawu nangempela ngilinde Monday lutho mngani uthi ngimfonela hayibo mngani kwenzekeni uthi hayi khululeka ngizofika manje khona izinto ezincane ngisayilungisa usethi okay Tuesday lutho mngani uthi hayi eshayi Wednesday asho athi ngempela mngani today I promise you ngizofika uthi hayi ngithi mina okay ngizoshiya-ke u-rooms wayesebenza eduzane yabona la bahlala khona athi ngizoshiya inamba yakho ngizonika inamba yakho u-rooms wami ngizobe senixhumana nawe yena ozokusiza cause yena akayibambi ifoni emsebenzini avumelekile athi yena ozokusiza-ke akulethe endlini nani hhayi uthi ugedli nangempela-ke ngishiye yonke into ngimtshela ukuthi na umngane wami kanje nizoxhumana naye-ke uthi hhayi nangempela kusho ukuthi baxhumane ngoba wathi sebuya ntambama ugeli usekhona endlini uthi mangqongqoza nje sekuvula yena kuqala icapha uthi mevula ugqoke nje igawuni yami uthi but ngingathusi ukuthi ugqoke igawuni okwangithusa nje kakhulu ukuthi nje akasesuyena uphelile uthi nje yabo umuntu uthi yabo umuntu mekhawathekile uthi ukhawathekile umngani uthi ngibe worried ukuthi kwenzakalani what happened to that slayer lo ebengimazi lo watsho umami lo omuhle obekuyena obezengicobelele yabo uthi nje ngibe worried uthi kodwa ngakhombisi kuyena ukuthi ngiworried ngisafuna ukungena nje ngizwe ukuthi kwenzakalani uthi hawu nangempela mangithi ngiyabuka nezikhwama ayikhombisi ezomuntu ovakashile uthi yabo phethe nje ilentuzane i-handbag yini ungayifaka i-handbag uzohlala 7 days uthi ngibe puzzled ngiyeza manje no-part 2 uthi ugeli-ke ngithuka ukuthi hayibo khona umuntu ongathi uzongivakashela ethi udinga some time away kodwa ephathe nje ibhegi eyodwa encane nayo i-handbag uthi hayi nginganaki uthi hayi ngingene ngijabulele ngimhake we talked yabo nje uthi nje mekhuluma usehlezi nje esekho into abayikhulumayo yamanje sehlezi xoxa ngepast yabo nje umuntu akusahlangani lutho nje inkulumo ayisahlangani ehlezi ebalisa esho ukuthi abantu bakuba bamfuni wayengazi yena ukuthi impilo yakhe izoshintsha kangaka uthi ugeli red flag number 1 mefika ugeli wasifica nezi-rooms wami njalo ngo-12 sasivuka sithandaze uthi ugeli batshene kahle ukuthi irritator angifuni nomthandazo lowo ethi nje mina nje uNkulunkulu ngiyamnyanya ngoba unama-favorites mina ehene akangithandi sengibone kahle ukuthi akangifuni uthi ugeli ayisithuke no-rooms ukuthi khona umuntu okhuluma nje uthi sesisaba ukuthandaza uthi nje yabo lo muntu o-strong lo okwazi uku-influencer uthi wayinaleyo nto ukuthi nje aveda sesisaba ukuthandaza umuntu eseyithandazela enhliziyo uthi noma uthandaza enhliziyo ngathi wayekusethwa cause wayevele kubuke kambi uthi hayi red flag number 2 girl wafike ezohlala 7 days uthi mhlawumbe yaphela inyanga number 3 akaphethe isixubo akaphethe colgate akaphethe lutho ngisho ithawula
uthi lakhe lihlezi igcinile izinto ekanjalo ngikhe mhlawumbe fika umuntu ezoslipa over engekho ready yabo. Hayi usike ugeli akaphethe ngisho into yokushintsha nje udikadikana nale gown yami. Uthi hayi okay fine sihlaleke naye sihlaleke uthi everyday siyavuka semsebenzini siyamshiya la uthi akadli usinkwa usifica sisasildi ushiye sisildi uzumbuza uthi hayibo udle nathi hayi ngiright uthi nje ngimkhumbulo nje serious nje kuthi uyadla. Uthi hayi kungwarishe naloko uthi nokuthi nje emzimbeni yambona ukuthi unhealthy kumbona umuntu ogulayo uyagula nje straight. Uthi hayi ngibe ne stress ukuthi hawe ma ngizoyithini le ndaba. Uthi okay fine siyaxoxa but inkulumo ayihlanganise lokho engikhumbuza indaba zakudala ukuthi ngangimlwela uthi ugelena kwayelwa kwayifighter uthi nje yena wayibalwela abangani bakhe. Uthi lokho engikhumbuza leyo nto uthi yakhumbula ukuthi awungilwele wena ongilwele esikoleni yabo uthi nje sesikhuluma into engasile nje engahlangani. Hayi uthi ke sikulungile ke fine siqhubeke isihlaleke noThuma. Hayi uthi mekhamba isikhathi ke ngithi mina awufetha sithatheni iwalk sambeni se-KFC yabo cause wawuseduzane. Uthi hawu athi nje ugelena akafuna ukuhamba akafuna ukubonana nabantu nje vele ebone ngathi inkinga zakhe bayayibona. Uthi hawu vele nxazi bazomazela lapha abantu usikodwa ngamfusi. Hayi next time futhi ngithi asamene at least egarage kuseduza kakhulu kwegarage wela umgwaqo. Uthi avume mase egqoka ingubo yami cause akaphethe impahla. Uthi mayigqoka ingubo yami evedane ethi hayi ingubo le iyangishisa le ngubo le ngeke ngifuni ejike endleleni buye nje vele ikhumule intshinga lapha agqoke indlentuzane ubuyele kwigown yakhe. Uthi la esekwaziwa lo akagqoki uphila ngegown yami okay which I was fine with. Uthi simbuza ukuthi hayibo uthi ngimbuza ukuthi hayibo kanti yabo because ngiyabona inconvenience urooms aphela ngihlali ngedwa ngibuza ukuthi hayibo kanti le ndawo awuthe uzoyibheka kwenzakalani ngayo. Uthethi nje hayi khululeka umuntu amangazi uzongihlanganisela amazi umuntu amnezimali uhamba ngepoach yabona nani. Uthi hayi ngimncenga urooms ukuthi hayi ngicela ubekezele kancane yabo ngizama umunderstandisa. Uthi la endlini sigeza ngama face wash uthi mina ngine oily skin bona benomngane abane dry skin. Uthi ngitshela mina hayi ungayisebenzisa cause ayishilo rooms uthi ngayisebenzisa cause skin sabo safana athi ungayisebenzisa le ka rooms cause le yami abantu abane skin si oil umugezwe akuphoqa ukuthi usebenzise yami. Usevedane ngibuke kabi ethi nje uvele wena ufuna ukungifundisa yonke into. Uthi nje wayivele evukoyi engayabo esithubeni. Uthi hayi still nginganaki. Uthi hayi kuhamba isikhathi angibuza ukuthi yena ngiyakwazi nendaweni ukuthi engakhona lapha but ekude angayazi njengokuthi mina ngoba ngasentseni mina uzongibuza ngiyakwazi nengwelezana mhlawumbe ngizothi mhlawumbe usosa ngaze ngiye khona but ngiyakwazi ngegama ethi mina hayi ngiyakwazi but angikaze ngiye khona. Athi okay mesuka la ufuna ukuya khona umngane wakhe afuna ukumbona omunye. Uthi hayi ngithi mina hayi okay hayi uthi ke kuhamba isikhathi hayi ugele vedane igule. Uthi nje ngithi ngiyavuka ekseni ugele uyaqhaqhazela ibo ngimbuza ukuthi yini usiqala iqhaqhazela ebusuku uthi bevuka ekseni uyaqhaqhazela manje ukuthi umuntu uyagula. Uthi ngithi mina yini mfethu awufuni ngihambise eclinic ongcono. Uthi hayi ungangihambisi ngizoyihambela wena hamba emsebenzini. Uthi hayi ehamba ugele eclinic na ngempilo. Uthi wathi lento le isizwa idrip masimbambile uze sizwe ukuthi afakwe idrip. Hayi uthi nangempela ke ngihambe ngiyemsebenzini uthi bathi ngibe worried ngithi mina ngoba vele seclinic seduze uzokhona ukuya but sengiworried ukuthi ngihlele nengane yabantu la iyagula and nobody knows ukuthi ingane ikhimi because ithe ifamily yakhe akayikhulumisi yonke ne-boyfriend yakhe akayikhulumisi. So nje ngine stress ke manje uthi vedane ngiqhubeke ngiyogcina futhi ukhazini ngithi mina hayi khazi wakhe nginenkinga phela la umngane nami ufike uzongivakashela but akekho right nje health wise nje uyambona ukuthi akekho kwi status right. So angifuni ukuthi maybe nenkinga mase kuthiwa ngangifihlile mhlawumbe ukuthi la ngifuna nazi nje ukuthi la namhlanje nje ubegula wahamba useclinic ngoba ngikhuluma nje asend message emsendini wakhe avumelekile ukubamba ifone nje uyifaka kulokha hamba yosebenza. Uthi ngisend message ngihambele ngiyele emsebenzini. Uthi mangifika ngivula ifone uthi nje first thing mangisemsebenzini mase ngiphuma ngijaha ifone yami because vele ngisuke ngaze ngibone the whole thing. Uthi ngale langa ngidebesele nje ngingayivula ifone. Uthi hayibo kuthi sengisendleleni ngikhuluma uthi hayibo nefone. Uthi ngivula ifone mase ngiyavula ama message uxhaxa ama miss call inqwaba hayibo uthi ngixakeke. Uthi hayi evidale alentuzeki ngithi ngisathi ngisafunda phela vedane ngene call
sawubona ngane yami njani? Uthi ngithi ngiyaphila, ubani ngikhuluma naye? Uthi mina umama kaSibanibani. Uthi hayibo, umama kaSibanibani, uSibanibani nje ula. Uthe uma wakho ushonile, ethi hayi vele into ayenzayo uhambe esho njalo. Lo mntwana lo ufakwe udukanezwa, sazi noma ufakwe udukanezwa noma ufakwe ini, kodwa nje uyadestroya, la afika khona uyadestroya. Yabo nje njengoba elapho kuwena, ngoba esetholile ukuthi uxhumana nathi, uyakwazi ukusensa ukuthi uxhumana nathi, so usezoba aggressive towards wena, engakulimaza ngisho ukulimaza. So uma ufika endlini pretend asho ukuthi nje kuyimanje amaphoyisa sekhipha istatement se-missing person because ugeli akaziwi ukuthi ukuphi. So wena uma ufika endlini pretend as if yonke into right, thina siyasuka manje la siza lapho ohlala khona sizomlanda. So suka somlanda, kumele ahambe engcono yohlala esibedlela. Hayibo, uthi ugeli ngishaya uvalo ukuthi uthi lokhu uthi ha, uthi kuthiwa nje ungamkhombisi, uzohlala kanjani ungamkhombisi umuntu ukuthi usukwazi indaba engaka ukuthi ngobe la engakubulala nokukubulala. Uthi ugeli ngishaya uvalo uthi besho bethi nje la asuka khona washiyela imazi intombazane eyayonayo yayonganakho afike ezoyivakashela kanje. Uthi ugeli ngishaya uvalo uthi yabo lolu valo uthi bhaku lolu luphuma esikipini. Uthi hayi ngithi ethi nje buyela endlini because uma ungabuyi futhi uzonotice ukuthi mhlawumbe khona into osuyazi. So buyela endlini as normal, u-act as usual, sisendleleni siyeza. Lapho kusho abantu abathi mhlawumbe bahamba 6 hours besuka la baya khona beya la kuhlala khona ugeli. Ugeli kumele ahlale nalengane for that time or even more. Uthi ugeli ngibikele uthi ngihambe ngendlini, lapho sengiyasaba. Uthi ngihambe ngendlini, mangifika endlini ngifike ngqongqoze angavuli, ngqongqoze engavuli. Uthi hayibo ngizwa ngimameza, hayi qoqoka akukho umuntu endani. Uthi kuphuma uthi uRomsa wami, mase uthi uRomsa ukhona. Uthi mase-ke ngiyangivulela uRomsa, mase ngiyongqongqoza ikamera ngami ngithi ngifice khona. Uthi kuthi idwe uhlelo uyibukela nje uYouTube. Uthi kunalokho ukuthi we mangathiwa akasekho kanti mina sengifonile futhi la kubo kuzokwenzakalani. Uthi hayi ngoba phela ukuthi ngathi ubuye edunyelwe. Uthi hayi ngifike, uthi mangifike vele ukhipha amehlo, uthi hayi namehla amakhulu. Oh, before that uthi ugeli yena before nje kuze kufonela abazana nani, sorry ngeqile, uthi wake waphuza. Uthi mina ngiyaphuza, mangiphuza ngilali, ngisho ngathi wathi ngaphuza 3 days mina makusekhona utshwala ngiyahlala. Uthi this one time ngathi sami sophuza wanqaba, ngathi okay vele uyivisit abo kuhambisa indawo kuyabheda, so phuza indoors. And then uthi bephuze uthi vele ngifikele ubuthongo engingabazi. Usenqabeni ukuphuza, mina ngiphuza ingiyena ophuzayo. Uthi ngiphuza uthi ngivele ngifikele ubuthongo engingabazi, ngilale ngithi zwi. Uthi mengilala ngiphuphe kabi, mengiphupha kabi mvedane ngiphaphama. Uthi bengiphaphama ungibuka kambi kabuhlungu, uthi yabo ubuka kambi. Uthi ngivedane ngithuke, uthi mina yindaba. Uthi athena ayimuhle kodwa mngani wami, uthi ngivele ngingasibhayi nje ngibona kahle kodwa amehlo akho nelook yakho ayisho njalo, uyasho nje ngomlomo but wena usho njalo awu mayisikhathi sami sisaphela. Uthi ugeli kaye ebuye, uthi mengibuye ngikhiphelele amehlo akhe futhi athi uphumaphi. Uthi ngithi mina hayibo hawu ngiphuma emsebenzini usuyahlanya yini. Uthi angisanjalo nexoki. Uthi hayibo ngithi mina yini. Uthi mase yahleke singiyadlala. Uthi hayibo ngiqale ngishaya uvalo ukuthi hayilo ngathi seyasense ukuthi bengihlangana nabazali bakhe ke manje, ngathi seyasense ukuthi bengikhuluma nabazali bakhe. Uthi lo ngenzeni uvalo, ngithi hayi ngiyabuya ngiyeza manje no part 2 part 3. Uthi ugeli-ke azame-ke ukuyiqinisa, yabo ngoba phela kuthiwa akayiqinisi. Uthi ngifike ngihlale, uthi hayi kwale phela inhliziyo le ayiphakeme. Uthi lungisha uvalo uthi woshaya nini labo 6 hours 7 hours kufika ifamily. Uthi vedane ngithi asambeni mngani se-KFC. Uthi ngiyamazi vele akathanda uye e-KFC. Uthi ngithi asambeni mngani se-KFC. Uthi hayi ngeke, uyazi nje ukuthi angizwani nokuhamba, ungahamba wena mufuna ukuhamba. Uthi ngithi okay fine-ke ngiyabuya manje ngiphathele, ngithethe ungangiphatheli lutho. Hayi ngithathele ugeli lo kahle kahle nami ngoba ngithi asambeni ngoba ngenzeka ukuhamba nalo ugeli ngiyazi yena uzonqaba. Hayi uthi ngithathele ugeli ngithi asambeni. Uthi hayi evuba ugeli sambe basihamba ngifike ngixoxe indlela uthi hayibo ngine-stress nayo indaba phela kuthiwa. Uthi amtshene ugeli athi hayi vele mina bengibona ukuthi ziningi izinto off ngomona because bengibuya mina la ngama-breaks, mangifika la endlini nje u-off nje kuningi futhi uyasabisa nje, ngisho izinto ayikhulumayo ukhuluma izinto nje ezisabusayo ngathi unama-suicidal thoughts. Uthi ugeli hayibo pho beningangixoxeli ngani. Uthi bethi nje besisaba nje ukuxoxela, hayibo phela uclose kwena, she's more like yabuya.
athi she's more like your sister. Uthi ugeli hayibo ngithi mina yibo kodwa guys if ever kukhona into odi phela kumele ngabe ngiyangixoxela nani as my friends yazi le khethi la ngiphazamisa. Okay. Uthi ugeli hayi athi ugeli lo engade ngimxoxela yazini hamba wena uye police station. O athi mina ngizoya police station wena hamba uyohlala naye and pretend as if yonke into isa right. Mina ngizohamba ngifike ngixoxela amaphoyisa sonke story ngakhombisa le screenshots lesi esisho ukuthi ngampela uyafuneka ugeli. Uthi hawu nangempela ngihambe mina ngepolice station lo ahambe ayokhuluma ayohlalela nalo as if yonke into noma la ubuye nale KFC yakhona sihlaleke. Uthi hayi ngasihleli ayingqonqoza amaphoyisa ahamba noThomi lo engihlala naye endlini. Uthi nayo secashile asengqonqoza lodwa. Uthi iphoyisa liyithembe nje lizohamba lodwa lapho phela lona lazi ukuthi intombazane yabo uzofika ikhulume kahle nalo intshezwe yafuneka kina sambe kanti alazi ukuthi umuntu oppossessed. Hayi thwali hambe lodwa iphoyisa ke uthi fike nje ngqonqoze uthi silivulele sawubona yebo njani siyaphila ubani usibani wakasibanibani. Uthi ngivele ngimkhombe ngithi nangu. Uthi lithi iphoyisa ehene sibani uyafuneka kini and sekuze kwaphuma ngisho statement samaphoyisa angakini ukuthi uyadingeka so sesizwile umkhondo ukuthi ungapha cela ukuthi sihambe sikise ekhaya. Thoyathi ugela ngilapho mina nginabazali mama washona kulo umndeni abangifuni bangihlolisa mina bangihlukumeza sebese bangifaka ngisho udukanezwe ngoba nje akhuluma athi nje ngeke ngancame ngife kunothi ngibuyele lapha. Thoyathi iphoyisa ngazi ngoba ngizokulanda. Thoyathi ugeli musa nje uqamba manga ukuthi uma wakho sewashona mina uma wakho kade ngikhuluma naye esethi ngishilo ngathi uyixoku wena ngishilo ngathi angizwani namaqoku uyixoku wena. Uthi ngithi kuthi ngixa ukuthi waye uqamba manga ukuthi uma wakho sewashona kodwa ubuwazi kahle ukuthi uma wakho uyaphila nje kade ngikhuluma naye uma wakho sethi kade ungenza isilima wena mina ngibe nawe through thick and things wena uhluleka nje ukuba nami for lesi sikhathi ngoba nakho ngibona ukuthi ngisenkingeni wena umngani walutho. Uthi angithukaza ngibize nangamagama lawa mangaka enhlamba. Uthi hayi ngithule ukuthi nami ngiyapika phela ngithemba iphoyisa. Uthi hayi athi ugeli wena wangigcina kudala wena usangilwela mina sengiyakwazi ukuyilwela manje awuseyilutho nje mina ngateqa manje ngiqede ngawe. Uthi siphoyisa ayikahle wena asihamba nawe manje epolice station. Uthi angiyilapho angeke ngihambe la ngingakayiqedi imishini engizelela. Uthi ngithi mina uzele ini uthi uzobona. Uthi ugeli ngisabe uthi uvalo uyabona uvalo ongazophuma ngomlomo. Uthi hayi iphoyisa lisondeleke lithi liyamdumela uthi nje alithathe ngathi uthathe iphepha lithi khaca lapha. Uthi ha ngivele ngibone sikushubile ngibaleke. Usekathi ngibaleka agijima aqonde kitchen afike donsa umbese lo wokupheka. Uthi angihubhe ngawo uthi ngibale kanti ngenhlanhla le iphoyisa lizosala lifonela ibackup vele kuseduze police station. Uthi mefika amaphoyisa ke uthi ngiphunyuke kanjalo because nje wayesezombulala kushuza. Uthi hayi ngiphunyuke kanjalo ukuthi afika amaphoyisa amtshela lalela la wena ngesilokho singcana nawe wozongena evenini senqambe athi nje nancame ngife kunokuthi mina ngibuyele ekhaya ngeke ngikwazi. Uthi hayi amaphoyisa ke aqale emncenge egcine bothi uyedakwa lo amthethise ke usafuna umfaka inkane evenini agoloze kuthi uyalwa le yangane iwahlula amaphoyisa kuthi hayi leli licasa sikhiphe isibhamu simsabise ngasomdubula ke. So uyasabeke inkosi yami uthi isibhamu uyasabake asabeke isibhamu kangena evenini usehambeke. Uthi behamba ngifonela abakubo ngibatshela hayi abaphoyisa ngala asefikile amthathu usese police station because phela nayo bezohlala kanjani bezolala kanjani because isebusuku phela yonke lento yenzeka intambama. Uthi hayi bethi okay it's fine bazodlula kuyena bemthatha mase bebayise police station. Uthi hayi okay. Uthi hayi nangempela ke sihambe afike nayo impela late befika abazali bengithathe behambe isambe masifika nje police station mebabona uthi wabathuka so abazali bakhe basindisiwe athi nizinjani niqamba manje sindisiwe ayikho into enisindisiwe nina nithwele ngami mina nginje ngenziwa yini mina bengi-right kabi naye ngimosha impilo yami nathwala ngami nangifaka uSatanism lona ngifake yona ayikho into enikholwayo nina nikhola uSathane akukho uNkulunkulu uthe bagive so hayi athi amaphoyisa lalelani la lengane le ngidlala isikhathi manje sizoyithatha niyise esibhedlela lengane le idinga ngobona umthandazi inomoya ethize ingenile idinga nje ukusizwa so abethi nje kubo no asikholelwa kuleyo nto
angeke siyamthatha nje simyise esibhedlela. So isipho nizohamba nalolu hlanya lolu niye nalesibhedlela babethi yebo. Hayi kuthiwa bevidane bemlentuzeke. Membophe ngama cable ties because babeke bemhambisa phela noZankosi. Bembophe ngama cable ties behambe naye. Hayi kuthiwa mase behamba naye evuke lento yakhe endleleni yokudlikiza yabo. Hayi kuthiwa akaze aqhubeke. Hayi bemthathe-ke bemnise esibhedlela ke. Kuthiwa ahlale esibhedlela. Uthi uGeli masehlekile. Uthi nje after siyenzekile lento le ngicanga ekugcineni she's my friend and uke walunga kimi angikwazi uvele ngimlahlele izandla. Uthi hayi ngithi ngiyakubo ngiyesibhedlela ngiyombheka. Uthi ngihambe mangifike before aye esibhedlela uthi umngane wakhe lo wabehlala naye avedana aphathwe ikhanda nje ashone. Right after akade kuhamba noGeli. Uthi nala endlini nje akusekho right usuhlezi uphupha amaphupha yabo. Uthi ubone ukuthi kunomoya omubi nje okhona la endlini. Uthi ashona umngane wami. Uthi ngihambe ngiye KZN. Ngihambe ngiye KZN ngifike ngimbone kuGeli. Uthi hayi mefika ke efike embone nangempela ke esibhedlela. Uthi ngifike ngimtshela ukuthi hayibo yazi ukuthi uRumza wethu phela uthi ushonile. Uthi bengazi vele ukuthi uzoshona. Hayibo uthi ngiqala intombazane uthi hayi ngicine ke ngimboneke yabo sibe right yabo because lento yakhe ibuyehle yabo. Uthi hayi sambeke uthi hayi mangibuyele endlini akuhlaleki yabo ngize ngibe nalokho mhlawumbe umoya wale ntombazane esanda kushona umngane wami. Uthi hayi kuze kube khona umuntu ongadvise usihamba ubona umuntu okhulekayo nje labantu bamanzi ozokukhulekela mhlawumbe iswasho something. Uthi kanti umuntu wakhona uyabona afika asho ukuthi wena kunentombazane idinga wena inomoya khona umoya yafakwa wona idinga ukuthi ithole wena until izithole wena ngeke izirest into ezokusiza ukuthi uthuthe la ohlala khona but nalapha ngikuguarantee ngoba isazokufuna izikuthole ngeke irest ingakakutholi. Umngane wakho ungene umoya. Uthi ngithi heqe uvalo uthi athi nje ngihambe ngiyolahla igawuni nami sengiyasaba. Uthi ethi ngihambe ngiyolahla igawuni ngilahlela le ngubo leya wayiqoka. Uthi nje angivedane nje ngiqede ngezinto zalengane le yabo nje yonke into leza wayeyiqoka wayisebenzisa kakhulu. Uthi uGeli hayibo ungishaya uvalo ukuthi hayibo kanjani bra. Uthi hayi nangempela ke ngihambe ngenzeke engineni iswasho sokuchela athi angithuthe lapha. Uthi ngathutha ke kwayimande ngiba ngcono but iwari yami ukuthi ngitsheniwe ukuthi she will never rest until aze amthole. Kudingeka mina engabe semkhathini engabe kuphi la khona. Uthi ke kulentuze ke uthi ke elentuzaneni ke emva kwalokho ke manje iwari yakhe leyo unokuthi mhlawumbe into awayifakwa indoda yakhe because indoda yakhe bethi rich mhlawumbe yathwala or something akekho sure. Uthi nje ngiphilela ovalweni. So nje lento mina ingifundisa ukuthi no more sleepovers angifune banga nje abazophinda bezongivashela ngiyangithanda impela bangani bami kodwa ukuthi uzolala khohlwa chomi forget. Siphela lapho guys istory ke saGeli nomngane wakhe and sekwamphoqa ukuthi I end friendship ngoba phela the more amsondeza useyingozi vele kuyena. So I can say ukuthi friendship yabo yaphela kanjalo. Cosi yaphela.